ababara orange ababara abantu ba UDA bakurugusiga batokoseire bobe mono kogende se president gokama ekero kogenda chi county chinde chi opposition buna bono Busia county sub county ekoro kufunyura igebwate housing project abantu bali babunyura mbago chikomenya nyomba chiri chira aba matombe inki kyabeto osoro chabeti umuzike oyoga umwana bo pastor ama na shairi jana what happened in mutana tete project ya housing Kisii amale mabanda gusi county council gara mangi yafisa chinyumba chitakeire Kenya yenge babango tene nionspi echitakeire Nairobi na Kisii. This is where the population yaba Kenyere chinyumba project ya Kisii ya housing teyo chinyumba chabege tunyanjwa nga chiaga churi mama no mabei chinyumba boni ile chiroro chinyumba 10,000 Kisii 0. What happened? Mbangoso kitu akoleta sabara yawe to bagusi muage turende chukoro mukaira kurwese kyama kya Ruto. Nking mbangoso kitu abakoleta mutaiko toletera projects chiko cha komenya na chimenya misi. Palimo komeroro mwate bireke tiki asunda ngo chakere igoro of course na chetengarura na roche abana jeshi kibalegega. Why can't you force Ruto to make a budget ya 17 billion ya what state house? Egendra kolega zibune ndata waga Nyamira University. Why are you not forcing things? The president ya wa kamwe pakatu ali sirio ya SU roli atina nakwe. Namoto mumotina ni azama ngana kwa mumotina ni azoko mauleni. Our leaders, please be mindful to us. Tokonye. Obogambi amagambi achira achire. We appreciate madiange ngaki yaye mba igwana so mheshimiwa Mwenga ukanti banga baraiba itu bali bacholi elected leaders bagusina ubame bakole yani mbarikirani yakeli bachorera tukurusi babu ati influence ndayonzi wakana baje gutanga Kenya baje gutanga coast baje gutanga bukalinjini mondako enda uchukweroke kingi ali lift bali atali kweroke kingi gabusi melinde liyo bintu biteke gochaga abantu bande barwanirire bintu byachire so executive boniga kwende enye kwende there is no budget for Nyamira University but the construction naenda Nyamira yes.